dragoceno vreme. Jeste slušali Migatija? Odličan. Je li bio dobar? Odličan. Da li se razume? Vrlo se razume. Ja ništa ne razumiješ. Ne, on se vrlo razume. On se razume nego jezik, kako je? Ne, jezik se lepo razume. Možda ste i bili suviše tu blizu njega na neki način. Da, pa to. I onda me to sve vreme Ne, opterećuje. on vrlo je artikulisan bio i to što govori, to je prilično bomba. Pa jeste, Arapin. Može. Znači, mi pre toga, mi ćemo kao, da. Samo još nešto kažem Seliću. Jeste vidjeli danas da je raspisana poternica? Vidio sam za Mladićem. Aha, i 250.000 mučenika ima kao nema veze, onaj drugi. Da to ono malo kao... Može. Samo malo namestite bubicu. Nemojte mnogo spomenuti to. Za 5. Dobro. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u Pitanje i odgovore. Predlažem vam da obavezno ostanete večera sa nama u narednih 90 minuta. 3 razgovora, 3 veoma zanimljive, u mnogo čemu ekskluzivne priče. Naš prvi večerašnji gost je književnik Momčilo Selić. Dobroveče, dobro nam došli. Ja rekao kad ste vi gost ove emisije, onda se ja trudim da budem veoma diskretna i da mnogo ne pričam, da oduzimam vreme. Svi znamo šta se dešavalo od Novog Sada, Srbija, da li je fašistička, nije fašistička, imamo Sandžak, nerešen status Kosova, Metohije. Vi ste mi rekli kad smo razgovarali da niste sigurni da je pametno uopšte da se pojavljujete, da govorite, jer imate utisak da zapravo te neke stanice postoje da bi neki ljudi malo govorili, ali da je sve na određen način pod nekim vidom kontrole i sve su to dobri razlozi da vas pitam šta će biti s nama. Pitanje je, što kažu, nije fatalistički, nego je za višu instancu, za gospoda Boga. On zna šta će s nama biti. Inače, ovo što mi radimo oko naše sopstvene sudbine daje jasan odgovor. Neće dobro biti. Neće dobro biti jer mi se jednostavno ne bavimo sami sobom. Mi smo pustili da to rade stranci za nas. Jednostavno, postoji mišljenje o ovom narodu koja je ojačano posljednjih 10 godina, da smo mi mali narod, mala zemlja koji jednostavno treba da njuše, što kažu, trendove, da gledaju kuda vetar duva i da se uklapaju u te priče. Međutim, ako pogledamo našu istoriju, kad god smo nešto u životu postigli kao narod, mi smo upravo suprotno toga. Jednostavno radili smo ne suprotno, jer glupo je raditi išta nasuprot ičega. Treba čovjek da radi svoje kao pozitivan program, a ne da kontrira nešto kao što recimo rade Hrvati. Oni živi s kontre. Nama to, mislim, ne treba, niti smo to radili. Znači, mi treba da idemo za našim interesima koji u ovom istorijskom trenutku, on je malo duži, nije on samo ovih nekoliko godina, polako Evropa spada na Srbiju. Može ovo zvuči paradoksalno ovim evropejcima našim. Međutim, evropske vrednosti, koje su najbolje bile oličene u srednjem veku, ajde da kažemo figurom viteza, je na neki način najbolje sačuvao te evropske vrednosti srpski narod. Davno je bilo primećeno od putnika još pre 150 godina da je naš narodni etos, znači vrednostni sistem, aristokratski. I Evropa je eminentno nastala na aristokratizmu. Ona nije nikakav pučki proizvod. Ona nije čak ni imperijalni proizvod. Iako se sada povezuje istorija Evrope sa Rimom, Rim je jedna epizoda u istoriji Evrope. Mnogo duže je trajalo ovo o čemu ja govorim. Van rimske sfere i posle Rimljana. Evropa je, da kažemo, bila regija koja je izmislila ono što je Marko Miljanov kodifikovao u 2 reči. Čojstvo i junaštvo. To je držalo Evropu i to je pravilo Evropu i to se sad Evropa odriče toga. A ovdje još postoji određen segment svesti koji
se drži toga ili želi toga da se drži, smatra to nečime. I ako ćemo mi nešto da radimo u ovom svetu, ako nismo samo oni koji prate trendove, koji nisu na repu, koji nisu, što kaže, mali od palube ili mali od kužine, mi treba da se držimo našeg narodnog pozvanja koje opet izraženo pesnički kosovskim mitom. Ovdje povika na mitove, misli na Kosovo pogotovo, međutim, kad budala uhvati nešto bukvalno da gleda, onda može to da bude smiješno. Mislim, nema jedne ljudske delatnosti ili duhovnog pregnuća koje nije smiješno ako se bukvalno gleda i svede na karikaturu. Mislim, to nije lako, nije teško karikirati. To je manir malih duhova. Međutim, srpski narod je pokazao jednu tendenciju da u istorijski bitnim momentima nadrasta sebe i da nadrasta, još je važnije, da nadrasta ono što se na engleskom zove i na francuskom la condition humaine ili the human condition, znači ljudsko stanje, opšte stanje ljudskosti koje današnji svet gleda kao jednu prizemnost. Znači, po današnjem merilu zapadnoevropskom, recimo, čovjek jedno živinče koje ima malo veće mentalne moći ili moći računanja, kompjuterisanja, computing, nego životinja, ali mislim, govori se o human animal, o ljudskoj životinji. Međutim, Srbi nikad nisu htjeli da padnu na razinu ljudske životinje ili bilo koje životinje. Ovdje se čovjek još uvijek smatra nečime, nekim božjim bićem. Dobro, i životinja je božje biće, ali njeno pozvanje je drugo nego naše. Znači, ovdje se radi o stvarima koje nisu tako jednostavne, nisu tako prizemne, ali one se mogu, mislim, na njih se može smejati, može se rugati. Ima čitavih šalona humaniteta koji su napravili od ruganja svoj životni stil. Neka se oni bave time, ne vjerujem da su mnogo sretni. Mi imamo da radimo ovo naše i, kažem, nažalost, ova nacija napušta polako to pod bićem ne toliko stranaca, nego ljudi ovdje koji žele da budu veći katolici od pape, prenosno govoreći, a neki put i bukvalno. To je naša nevolja. Znači, ukratko, ovo je neka, ajde kažem, mala... Da. Istoričari bi rekli da je, kad je bila okupacija Srbije nacistička, Nemačka, su se i Nemci nekad čudili koliko je bilo špijuna registrovanih, a u tom smislu taj neki princip, kako kažem, dakle, neko ih zove kvislinzima, neko plaćenicima. U svakom slučaju postoje oni koji mogu da se zovu analitičarima, nevladinim organizacijama, ali koje, dakle, za pare Soroša ili američke administracije, potpuno je svejedno, kreiraju određene istine, svest Srba. Mnogi od njih bi se, naravno... Radili bi oni za džabe. Nije ovdje, mislim... To je novi pogled, da. Ovdje postoji jedna opet nova i krajnje uprošćena priča da ljudi rade sve za pare. Međutim, i pare su samo sredstvo. Niko ne ide za parama kod takvi, nego ide za moći, za ugledom, za uticajem, za ljubavlju i tako dalje i tako dalje. Ovi ljudi koji nama ovo rade, koji nose naše imena i prezimena najčešće, oni dobijaju i pare za to što rade i to, mislim, nisu gadljivi na to, ali ne rade oni to zbog toga, nego oni rade iz sitnoće svoga karaktera i svoje malenkosti. Ne na onaj naš način, moja malenkost, nego to su mali ljudi koji... Mislite, niko ne bi znao za njih da ne rade ovo? Pa ne bi, to je jedno drugo, postoji jedan, mislim, mi sve više živimo u egzistencijalnom strahu kao planeta. Mislim, to je ono što izbije oči, jer svi osjećamo da ovo kako je išlo posljednjih 150 godina se to primiče nekom kraju, a niko ne nazire šta je iza tog kraja. Jer kad budemo podigli posljednji supermarket u Ugandi ili ne znam u Karakorumu, gde ćemo onda? Šta idemo dalje? Mislim, ta priča o supermarketima ima svoga kraja. I to se osjeća, a za te supermarke se prodaju, mislim, ozbiljne se vrednosti prodaju zbog toga. Kao na primjer?
Pa recimo, mislim, ako ništa drugo, da kažemo duhovni mir. Na koji način? Pa zato što nas stalno zatrpavaju lažnim potrebama. Šta rade oni ljudi, recimo, koji imaju tu ludačku trgovinu i tu stalno, kako je rekao, inoviranu ponudu, nego da izmišljaju nove strahove koje mi treba da prevaziđemo kupovanjem njihovog produkta ili njihove tehnologije ili njihovog prilaza stvarima. Znači, ima čitava jedna industrija straha, može se reći da ima planetarna i da ono opisuje naše duhovno stanje. I sad ljudi koji su inače loše kvaliteta, koji su kukavice po prirodi, a ništa im u ovom vremenu ne govori da se suprotstavljaju svome strahu. Naprotiv, se im govori da trebaju svojim strahovima da podilaze. Oni podilaze svojim strahovima i na taj način što prilaze premoćnima. Znači, oni sad vide da je Zapad premoćan, oni ne vide da je taj Zapad u jednoj agoniji, u komi može se reći da ljudima na Zapadu iz te panike, mislim, ne mora čovjek da bude mnogo vispren i mnogo, da bude neka baba Vanga, da bude, ne znam, koliko pametno, nek samo gleda, recimo, statistički napravi analizu filmova katastrofe koje, recimo, Zapad pravi. Naprimjer, engleska novija kinematografija u posljednjih 10 godina ništa drugo i ne pravi, nego razna scenarija kako se Britanija raspada. Da li pod udarom imigranata ili, ne znam, pod udarom nekih epidemija ili ovoga ili onoga. To je posljedica šta? Straha? Posljedica straha koji prosto, mislim, guši taj svet. I sad ovi naši koji su provincijalci, ali provincijalci provincije. Ovdje se radi o provincijalizmu duha, što je tužno jer mi smo jedan deo europske priče koja nikad nije bila provincija, bez obzira što smo mi možda geografski ili historiografski povremeno tako gledani s drugih krajeva. Međutim, ono što se ovdje dešavalo je ipak bilo nešto što je bilo bitno. Bez obzira što to naši historiografi nisu toga najčešće svesni, s obzirom da su učili škole na drugim mestima i da treba da zadovolje svoje patrone. Ako čovjek hoće ozbiljan doktorat, na primjer, ne znam, u Briselu, kažem u Parizu, on mora da govori sa francuske tačke gledišta, ne naše. Tako da su te sve stvari razumljive, one su sve jadne po svojim obrazloženjima. Međutim, to postoji i mi imamo problem s tim. Gospodin Selić, mi smo se de facto raznih gluposti naslušali. Evo, recimo, jedna od posljednjih koju sam danas sam baš pročitala tu vest, pa bi se nadovezala na vašu priču o supermarketima. Ja pripadam onim, kako kažem, primitivnim Srbima koji nikad nisu ušli u supermarketi. Ostajem verna bakalnici i komšijama i to je nekoj jutarnjoj priči kad idete u prodavnici, pijaci i potpuno sam shvatila o čemu pričate. Nadam se da će i ostali deo, oni koji nas gledaju, razumeti dublji smisao toga. Danas sam pročitala recimo nešto u dnevnoj štampi, a to glasi ovako. Već smo govorili da je brend žigosanje stoke i o tome smo govorili. Međutim, to je reč koja je de facto našla uporište kod nas. I recimo osnovana je jedna organizacija pri našoj vladi, pošto kao vlada valjda to ne može da radi, pa onda trebaju. To su neke marketiške agencije, uglavnom niko iz kulturnog sveta, bar meni nisu imena poznata, koji trebaju da naprave novi brend Srbije, jer Srbija je strašno negativna u Evropi. Svi je znaju po Ratku Mladiću, za kim je inače raspisana poternica, tu uvijek asocira na traži se divlji zapad Ameriku. Mogu li samo kažu nešto? Znači, ovdje je potpuno promašen, što kažu, zamena teze je totalna. Promašen je napor ili promašeno percipirana problem je pogrešno viđen. Nikakav marketing neće nas da izvadi iz ove pozicije u kojoj se nalazimo. Jer pre svega ova pozicija nije nama nametnuta zato što smo imali budale i papane u našem marketinškom sektoru ili propagandističkom, da nazovemo. Iako je bilo mnogo i toga. Ali čak i kad smo imali vrlo sposobne ljude, naša reč, naša prodaja, da govorimo njihovim jezikom, naš produkt nije mogao se plasira na monopolističkom tržištu informacija kojima je potrebno da na Balkanu naprave određenu situaciju. Te razloge, to su mnogo
obimni i ne od juče razlozi. Balkan, kad bi bio relativno jedinstven, recimo kao što je jedinstvena, uslovno rečeno, Evropska unija, bi bio ogroman takmac takvoj uniji. Zbog svog geostrateškog položaja koji je neuporedivo povoljniji nego atlantski orijentisane Evropske unije. Drugo, ovaj svet ovde je istorijski naučio da se nosi sa neviđenim problemima u trku i da ih rešava prilično uspešno. Ovo je region opstankaša, kakvih možda nema mnogo na svetu. Možda takvih regiona ima 2-3 u svetu. To su obično ovako isto rubni predeli gde se sutiču dve ili nekoliko velikih imperija, bilo da su one političke imperije ili kulturološke imperije, nije bitno. Tu se ljudi, znači ovdje je iz istorijske nužnosti nastao svet veoma sposobnih ljudi. Naprimjer, jedan primjer, kad je ovdje bio jedan engleski konzul 890. godina, njega su zadivili cincari, na primjer. Kaže, pametnije ljudi u životu nije video. A cincari su samo jedan segment Balkana koji pokazuju našoj istoriji da se može puno učiniti i u Rumunskoj i u Grčkoj. Znači, Zapad, naročito Zapadna Evropa, vidi u nekom Balkanu koji bi se opasuljio, što kažu, vidi jedan ozbiljan problem po sebe. Jer oni su od one vrste, njihov mentalitet je napustio to viteštvo o kome govorimo, koje je bilo... Lanceloti. Pa ne samo Lancelot, možemo da idemo i od antike, da idemo recimo od Leonide, da idemo od... Mislim, ne moramo da idemo samo od srednjeg veka. Znači, oni su napustili taj etos jer on košta i boli. Lakše im je ovako. I sada, ako vi vidite, često oni idu putem koji nije mnogo doličan. Znači, oni svoje protivnike ne idu s njima u utakmicu koja je na ravnopravnim osnovama, nego idu na to da protivnika onesposobe, da ne može da pokaže ono što može. Sjetimo se samo male epizode sa Monikom Seleš i Štefi Graf. Kad je Monika Seleš harala, mislim, svi su zaboravili tu tenisarku danas pored ove dve naše sjajne igračice. Međutim, ona je tada bila isto što i recimo Ana Ivanović ili Jelena Janković. I Nemci su želeli da njihova Štefi Graf bude mjesto nje. Nije mogla da je pobedi, onda su našli idiota ili ga pustili, se to tako desilo da maltene izbode na smrt ovu našu i onda je Štefi Graf postala i harala je dugo vremena i ona je sad jedan izuzetno cenjen stanovnik Nemačke, međutim ona je došla do svoga mesta na jedan nedoličan način. Da je ona bila prava osoba, mislim da je bila vitez, ona je trebala se odrekne toga i da čeka dok se ova žena oporavi pa onda eventualno da igra. Međutim, ona je ladno uzela tu na par forfeje dobila prvo mesto. To je na neki način paradigma njihovog nastupa prema svojim protivnicima. Neko bi rekao to je pametno. Jeste to pametno, ali to je mizerno. Ne može, ako ima Boga, onda sve te mizerne kombinacije dođe, što kaže maca na vratanca. Dođe đavo po svoje. Međutim, ako nema Boga, onda nije što ja pričam i što ja mislim, nije ni bitno. Da, to kaže Dostojevski, tamo gde nema Boga, čoveku je sve dozvoljeno. Ja sam s jednim kolegom, mislim, komšijom razgovarao, kaže on, ne znam, kažemo da ovo ima Boga, nema Boga. Kažem, ako nema Boga, onda je sve moguće, onda je moguće. Zašto bismo, kažem, kupovali meso u mesari kad možemo da ubijemo komšiju i od njega sprejimo, recimo, da ga sprejimo ko svinju, mislim, za svinjsku daću, da imamo da jedemo 2 meseca od njega. Samo je zakon između nas i toga. Zakon nije dovoljan. Vidimo kako izgleda zakon kod nas. Kod nas je on u jednoj katastrofalnoj primjeni, međutim nije mnogo bolje ni u najpravnijim državama. I tamo dolazi do toga, jer ako samo zakon reguliše ljudske odnose, a ne moral, i to moral koja je emanacija božanskoga nečega, ne kao čisto antropološka relativistička kategorija, onda je sve moguće. Međutim, ono što znamo iz istorije, dolazi do neke, što kažu, Bog je spor, ali dostižan. Pravda jeste spora, ali se ona događa. Sad, pitanje je nas, gde ćemo mi da budemo? Ovaj narod je dao odgovor na to gde ćemo da budemo. Mi želimo da budemo sa pravdom.
Ovdje još uvijek ima dosta ljudi koji će za pravdu, mislim, čudne stvari da uradi. Mislim, molimo Bogu pravde, je li tako? Pa, mislim, to nam je deo To nam je himne. himne. Nije slučajno, nije to slučajno tu ove. Neko bi se rekao Kalimero. Mislim, nije slučajno da je napravljen taj crtani film koji se ruga jednom konceptu koji je bitan za opstanak Evrope. Jer Evropa bez pravde ne može da opstane. Možda može Bliski istok, možda može Daleki istok. Oni su drugčiji. Ja ne kažem da su oni gori od nas. Ali oni su drugčiji. Oni mogu s time da žive, mi ne možemo. Mi moramo... Najbolji Evropljani su zadojeni potrebom za pravdom. Ne za pravom, nego za pravdom. Koje nema. Sad, gospodine Seliću, govorili ste moral, politika ne računa sa moralom, verovatno ni moral nikad ne računa sa... Zavisi koja politika. Ivan Iljin, jedan sjajni ruski teoretičar, je tvrdio da politika je apsolutno moralna kategorija. Jer ako politika nije moralna, kao što je tvrdio pokojni Zoran Đinđić... Ja govorim, o ovoj politici danas. Naravno, verujem u idealan. Onda imamo ovakvu politiku. To nije politika, to je u stvari jedan interesni sukob različitih bandi. To nije politika. Međutim, politika je istorijski imala i periode kad su vrli, ljudi se bavili njom. Nešto su hteli, jer normalan čovjek ne želi da drugima kroji kapu. Ali su često bili naterani od sredine da preuzmu odgovornost za ono što sredina sama nije mogla da uradi. To je žrtvenost pravoga, ne političara, nego državnika, koja danas ne postoji. I kao koncept. A to što je taj koncept izbrisan, to nije krivica same te delatnosti. Delatnost je časna, ali nije časno ovako njeno bavljenje njome i njeno srozavanje na ono ja tebi, ti meni. Ili ja tebi majko, ti meni 3 puta to isto. Da, ja tebi Vojvodo, ti meni serdare. Sad, kako vi tumačite ono što se dešavalo u Novom Sadu? Koliko ste upoznati? Upoznat sam iz zemljena. Kako vi doživljavate one mladiće koji su... Ti mladići su, znate šta, bez obzira šta je što kažu iza cele te priče, o tom možemo razgovaramo celu noć. Ali ti mladići su mahom, ako ne skoro do jednoga, ljudi koji su nešto uradili iz svog ubeđenja. Zašto recimo, sada govorimo o jednom čisto pravnom aspektu, zašto je dozvoljeno jednoj grupi ekstremista koji sebe nazivaju antifašistima, a nemaju pojma ni šta je fašizam, ni šta je antifašizam, nijedno i drugo nemaju pojma, to su klinci uglavnom. Zašto je njima dozvoljen recimo stepen agresivnosti koji je vrlo neobičan, koji je samo pred povike da se late oružja. A drugoj strani koja je prilično se do sad ograničila na neke sajtove na internetu i koja nema svoje ni medije ni prilike, oni su potpuno, stalno su na granici terorističkog hapšenja, ne običnog. Običnog hapšenja kad zakuca ljudi na vrata 2 inspektora i kažu izvin, to ćete s nama da pođete u stanicu. To je normalno hapšenje. Kako ste vi bili uhapšeni? Tako sam ja uhapšen. Kad bane 20 ljudi oklopljenih u kevlaron sa dugim cevima i kad počnu da urlaju i da guraju ljude, da gaze njih i da ih pendreče i da im psuju majku i da ih udaraju i tako dalje, to je terorističko hapšenje koje na ovom tlu nikad nije imalo u Srbiji, to nikad nije bilo povoda za to. Jer nikad nije bio otpor policiji ovdje. Ja ne znam da je neko recimo iz svoje kuće zapucao na policiju ko što je ona Jašari na Kosovu radio. Nema potrebe. Da, narodna policija, narodna vojska. Normalno ovdje policija hapse, ali često kažu čovjeku dođi kod nas, on dođe. Dobro, zašto su ovi momci izuzetak? Zašto će potrebno praviti bauka? Izmišljenje bauke, o pola tih ljudi nema isto također, tih takozvanih fašista, nemaju pojma o tome. Oni jednostavno vide da se nešto radi, da postoje određene floskule političke koje su nedodirljive svakom čovjeku, ne mladom, nego normalnom. Kad mu neko kaže, ovo je tema koja je zabranjena, pa svako će kada čekaj bre, zašto je zabranjena? Ne želim da bude, hoće da vidim šta je to. Znači, ta priča o fašizmu koja je istorijski bauk, koji nikad u Srbiji nije postojao. Ili najgora grupa, čak ni Ljotićevci nisu bili pravi fašisti. Oni su bili nešto drugo, imali su neke bliske ideološke, kako je rekao, paralele, međutim oni su odbili da ratuju na Stalingradu
Bili su u Srbiji, Koji Nedićev. pa normalno, to je, Nedić i Ljoti su bili rođaci i jedan drugoga su podržavali, a istovremeno pola hrvatskih oružanih snaga je bilo na Staljingradu. I niko danas, oni su antifašisti sa svojim Thompsonom, a mi smo fašisti sa ne znam s kime. Znači, to je priča, to je bauk koji omogućava jednoj nakaradnoj grupi bukača i siledžija. Jer Nenad Čanak nije ništa drugo nego siledžija. Ali dok će to trajati? Ja pamtim intervju sa Nenadom Čankom, mislim 92. godine. Bio u listu On, tad sam radila list On borba, u kome on kaže, kad je Milošević bio na vrhuncu svoje slave, Miloševića treba zadaviti njegovim sopstvenim crevima. I mislim, onda je to avanzovalo do toga da treba da se obesi. Čanak, ja sam bio isto, imao sam zajednički intervju sa Čankom na studiju B tadašnjim. I vidio sam čoveka, ja imam vrlo jasnu predstavu ko je Čanak. Jer, mislim, nisam odrastao u vakuumu, nego na Beogradskoj ulici. Čanak je sve drugo nego hrabar čovek. Čanak je sve drugo nego čovjek koji će se pobiti ozbiljno sa ozbiljnim protivnikom. On je jedan mek čovek koji želi, obično ti koji tako agresivno nastupaju, to su ljudi koji imaju problem i sa svojom muškošću i sa svojom hrabrošću. I činjenica da je jedna taka šufnudla ovako agresivno nastupa, čak i u to doba, samo znači jedno, da je on imao leđa ko Kineski zid. Koja su ta leđa, neka istražuju, što kažu razne službe ili novinari. On je bio samo jedan špic nečega mnogo većeg i toga je bio vrlo svestan i to je vrlo mnogo koristio u svom delanju i dalje to čini. Sad, gospodine Seliću, rekli ste, mislim, Srbi fašisti ili nacisti pre svega odrekli bi se Kosova. To klerofašisti, nisam primetila da je neko nosio mantije. Naprotiv, svi nosi zapravo garderobu tih, da kažem, američkih marinaca. Istovremeno, o tome smo pričali, 1 milion Srba u Drugom svjetskom ratu je nastradalo zbog nacizma i tako dalje i tako dalje. Teze su zamenjene, o tome se govori, čak i mi večeras o tome govorimo, ne možemo da zaobiđemo. I tu marketing nam neće tu pomoći. Znači, mi ne trebamo da trošimo sad snagu na marketing, mi treba da radimo nešto što će mi moramo se jednostavno držimo svoga pa koliko košta. Jer koštaće nas manje nego pristanak na to. Mi smo stalno, evo gledajte, mi već 15 godina pristajemo. Milošević je, to je zaboravljeno, on je sav svoj mandat kao predsjednik potrošio na pristajanje. I šta je dobio toga? Da dobio Srčku u Hagu. Mislim, i šta smo mi kao narod dobili od tog njegovog pristajanja? Ništa. Šta smo dobili od pristajanja Đinđićevog? Šta smo dobili od pristajanja Koštuničevog? Ništa, stalno dobijamo šupalj nos do očiju od tog pristajanja. Međutim, kad bi se držali svoga, ne moramo mi sad da ratujemo sa celim svetom. Postoje različiti vidovi otpora. Vrlo efikasni, vrlo nenasilni. Međutim, niko se njima ne bavi. Svi misle ako daju još jedan deo svoga tkiva, ako bace ruku krokodilu, da krokodil neće tražiti drugu ruku. Mi imamo posao sa krokodilom. I on se ne može se on marketingom ubediti, jer ono što nije u toj priči. Da, valjda ovi slušaju iz ministarstva. Hvala vam za ovaj prvi deo našeg večerašnjeg razgovora. Meni je da uvek kratak razgovor kad ste vi gost ove emisije. Poslednje pitanje. Zašto vas ne viđam u drugim medijima? To bi trebalo postaviti i tim drugim medijima. To pitanje je za njih. Dobro. Hvala vam još jednom. Blok reklame, očekujemo ulazak našeg sledećeg gosta. To je to. Mislila sam da ćete reći što su u funkciji zaglupljivanja širokih narodnih masa.